Nose inkwavu zirya imivumu. Nanzi ko zirya za kimara. Ni nacyo cyatsi zikunda ku isi. Reka. Ubu bwose n'abana bazo. Bumwe bwarapfuye. Ndekase. Niyo mpamvu korora nta gihombo burya kibamo nuko twe nta butaka tugira. Yanzi ko urukwavu rubyara akana kamwe. Ni 10 bagera. Ndekase. Yabyaye burindwi. Ye? Ni 10 bageramo. Abanye kono zirya imivumu. Hakeje ndabona atari inkwavu z'inyarwanda. Ntabwo ari inyarwanda. Ni ibizungu. Urabona ukuntu gifite amatama manini we. Gifite amajigo. Gifite amajigo. Ngiye harye tuzajya tubyotsa hano. Harye tuzajya tubyotsa. Nanzi ko zijya kimari, kumbi zijya n'umuvumu. Kuzorora ntabwo bigoye. Ni nko korora ingurube. Bura mu mwaka kibyaramo kangahe? Na buri kwezi rwabyara. Buri kwezi? Urunguru rwabyaye mu kwa nuko utaruje n'isekuru. Naze nibwo ari kongera guhita rubyara. Mu kwa karindwi mu kwa gatatu. None se ibisekuru muzikura he? Barabizananye. Iyi ni isekuru? Iki gifite amajigo. Icyo ni igisekuru? Nicyo se wabo bana. Nyina siri? Nyina se ngira hirya mu nguni ze. Iriya? Nayo nabonaga ari akana. Urabona ko zimaze kuyiruka. Birangana. Nabonaga ari akana. Reka ni nyina w'ibyo byana. Abana bamaze kuyiruka. Ntabwo zirya narya? Reka. Harimo urukwavu ryana. Bagatari gushigura n'inzara. Izi nizo bakame bavuze. Ubusaze no kamana arizo mu kiraro zizi kwiruka nkuko nzi urukwavu rwiruka. Oya kereka zimenyereza. Ko zikana kuri gata. Ariko harizo nabonye zimejya kumera nk'utubego. Singo twose tubeba. Basumbira igisi. Izi ni imbebo. Basumbira. Bazitanga iki mu cyongereza? Cyana byarananiye turabishakisha. Umwana niwe abivuze mbebye kuri telefone ndabibona. Nase ntabyo yarazi. Ntabyo yarazi nyine. Namubwira imbeba nakwandika muri telefone agahita yizirizo mu cyongereza. Simbere gibazi ntabyo nzi. No, nakwandika kuri telefone agahita yizira imbeba zo mu kuri telefone. Barabyokora. Utu nutwe mu nzu. Mpambe izi ni imbeba. Ubusa ntibazirya. Ko mbona zijya kumera nk'inkwavu. Bari barya sabwa gomba kuribera. Oya, ntabwo narya imbeba. Abagabo baparitse amarava barazirya mu kabari. Ariko bazijya ataze ko ari imbeba. Ariko zikimwe ari bitanu. Imbeba? Yokeje neza bayisiye. Azi neza ko ari imbeba? Ayizana ari kidari irambuye neza ku gati. Kereka niba ari abashinwa, kuko abashinwa nabo barya ibintu byose. None ntibanayisatura. Akomeza ko ari inzoka mu bashinwa hirya nabize na. Baraziri hano hirya mani makorera ku ipoze. Bakajya bangaburira. Utazi ibyo ari byo? Baruzi ko ari amafi se? Yego, noneho rimwe nza kubona mu mugongo urambuye ariko n'amavu. Ariko itera ibishashe. Uwo munsi nshaka kuruka biranga. Noneho. Wasabwiwe n'iki? Urabibona narabibonye ndabimenye. Noneho nabonyemo n'utunyoni nazo ubwoko twabona two ndarya. Umurgariti newe harambwa ati rero urufonsi dore umaze igihe ubirya n'ubundi warabyararangiye. Iri narakomeje ariko ndiri. Wari inzoka? Naraziri. Ariko abayeho muri Kongo nawe. Wabaye muri Kongo? Koko si inzoka barazirya? Nemba numva ari burage. Ari burage? Ariko wakoraga n'abashinwa? Nakoraga mu bashinwa. Ahubwo sakandi nagahazi. Ari inzoka. Hano hirya hano hari akazu kaka. N'ikinyamushonzo rero. Hari akazu gukaro gusa bw'umweru naguhazi. Byo mu ifumbire. Bw'umweru gusa. Sha kinyamushonzo rero nta muntu wakigira ukuntu cyo kininda amazi. Kimwe cyo mu ifumbire. Hari abashinwa ariko tuharinda. Kaka itaje dukaro gusa twiciye. Niho nari inzoka shangajya nzirya nabizi. Nimbogo barazana gusa warapfuye ku mugani wa Filipo niwe ujya uvuga ngo abonye aho barya n'umuntu yamurya. Bavuga ko bagiye kumurya. Bagateka bagafaranga bagakubita bizeba. Icyo ntako sigena abanza kurya. Ariko mbonye batatse nshaka kuruka. Ubu se hari indwara warwaye? Nuko tabibonye nyine bari kubibona. Wasanga ari urukingo byaguteye ingari rwabitumye. Banaga nabo ndarya byose n'inyama z'imbogo barazima itari ziri z'imbogo. Ubusizi inkwavu mwari mwatangiye kuzirya? Murebe ikwavu biri, harimo ikwavu byinshi. Ako Fili, izi nkwavu wari uzizi? Yari yahagera nari.